bibi bebre kese bebre wa akire and also time dey yat no oh won't we bibi kese wa akire se mfa se de toye no 2% and 5% and the way anim dey be 75%. Ensuo kese bi free Togo asochin kese pa free Togo side na era Ghana na nyina ye nsere Awurade Nyankopon na on shifting near my mind. Yes. Kra because I am me kwa me pa am start ya me bomb pa shire Awurade push ko Nigeria. Did ya to ye Ghana no very soon you push ya ma. I am not causing fear and panic. Okay. But me see nsuo na we yanim na urban. Mo amoda so ti ba bia nsuo ni yiri fire na mo gusu siesie mo de mo ne ade no. Mo se ne mo nya abotre. Me say this year ye the weather forecasters. Information eno de ye o madwuma. Ba me say omo be ba bonte abeka kire say it's going to rain for 2 days 3 days will be answer them that day no omo be ma yes news no. It will never rain. And to be seen there ehye Ebusia 29 June esu eto ye ma igiri fa amanfo e ma o my Ghana ye nya kwa recover emfiri mu no ene Prophet Rojah akudi enkomo e wo Angel TV na wo trese de esi e wo my Ghana mu a Yesu no eno de eye ne nketom Prophet Rojah say ne esi ye no eye 5% na ne di e kira eba no eye 70% ebusia wo trese anu be ye dinye pa na Prophet Rojah edi nkomo edi akwa achi na wo trese ne ekoso no eye sunsumu niema bi a ekoso say ye fear and panic anase eye prophecy and a Prophet Rojah edi aba no person be kan ho na yakwa kuti nse na before no message so me subscribers no so ya no aka isa wo de no e be kan ho se na be na upload YouTube for the first person ya wo sa e be aka o se ya sha afia se asofo a wo mo be hye nkom se afi ensuo beto na ensuo na beto no eye ensuo a anu e di ye pa eye Prophet Uche Prophet Rojah and afi Prophet Sunshine we mo ene asofo e ka ho ene be hye nkom se afi ensuo no anu be ye den anche ene hu se afi ensuo no ahya se no kwasa no se ensuo no anu ye di ye pa eno kwa nam so ama Prophet Uche kwa de live betu dwa se wo a ensuo no afa wo no fresh line no na asori no ehu mo a wo de bebo nam so amane wabo adodo ni ye pa na Prophet Rojah asai e the prophecy foforo aba e wo angel ya wo kire se ensuo na wo kire se ebeba no ne edi ka bai de eyemu enkito mu a ne edi e kira eba no e na kese na busia edifo ni bi di prophet metu dwa no bi to say Prophet Uche say wono de wo ka kira bai no say won hwe se gata egu osisi wo betitim afi bebia ensuo kwan de ebe yi say adan kwa na wo say egu a ebe wu ni nyina de afi o se na ebe ye na ensuo no betimi anya ba bi di afa na hawa beba no enkokọ ye kese na so Prophet Rojah de wo kire se ne ekoso no eye sunsumu ade a eye bibi kitwa bi ene wo so onya aban no wo ka kire ne sa de we ene wo so ye se ne de bebsa no na so Prophet Rojah kire se wa eye mankai ya ana ne wo de besinne wonya nipa wa aban mu e ma ne nka ne wo so wo ye na wo man no eye de so ensu na no emfa ntre busia we di nkomo e wo angel me ko ni go tese no di nkomo no esifai Obani ya mu akwa babio Majos na enne no kasa no memeka mo because my yin nsem bia no abonti e dia dance ya free last year minim de no de ba ye de last year ena o se nkom shati ese uti nsuo ne I'm quoting o se meti nsuo ne owie ya na ade afutuo kan ho say we ne ya ntimi nya ho hwe de betimi aya ne say ye ntete sumonkam de betimi aya nsa oti baby ansuo ejiri ana say aze epese yiri enyiri a tufiri ho sa pepe na aka no mekai pa anti every last year minim bra wo sha say de be me the last year 2025 na mekai e na wo bo kokwa ye ba be wura nsutobre mu nso wo san kan ye wo be ka we fi ha eni se na anu kan so mini e na o keka nkronkro bi susu ka ho ade o mini ye se isan se angel na me bibia ho na me de nam anu nti ye ba sa na me pese me nya akonya na me kire ni ma bi o hima de o mini ye se Awurade kasa prekope ba se nipa betie no ye ope opa na utie opa untie emse me the last year me started last year February. Okay. And I'm digging moi baby I make interview bia me ka say we are and I name last message. Say 2026 in fact ijamba or the nsuo na eba. Don't say we live in a society, we live in a country as bio ye na sofo na bi no munti no.
nipa kra nje onyame anu mu asem endi because of the obi afam, because of the obi enamunti no ti ye board dawru na chese omo ewo gidi o prophet Rojah de omo gidi ema eboa nipa ne bebre wo mo a omo nso eni gidie no omo nso ni gidi o prophet Rojah mu ene onyame ayesom no ma anje endi na oyema yedi nkomuni nyina awia mesa kan suo ya ho asem bio ensuo ne nsan ebesi ato kese esa bio meka ho asem meka ho asem o na asem na meka Bible say ye me ho nsenkyere ne ma matamfo hu mimi ntimi ndi me ho adanse but me pese o man ni nipa bi ni mpanifo bi eni prophet Rojah ho adanse abranti ye nhwe ne yie ebi ani sabi sika de ni bi honam kra na ye che ye nya bi bare ye ka wodom ni tumi a Awurade nam ne nko aso kasa kire wo mo a se ye yi nipa ni bi e wo man mu a me nso sabi e be yi mi afla na me ka asem na omuntie on say ye obi biti say obi obo a o hye nkomo a obesu o hye obi no gi sika on say ko ba say business kra ne bi anipa no ye oyima me dia intasem ne ba wi a me hye pani bi nyi sika me hye obi okukuam nka se ma metaku ana asempoa me akura manya ho message a me matu card ya bele wo fie no o ma me transportation se gitofu akura me nsa anye nka ho wow ti adwuma kan na prophet Rojah eye na Awurade benam yen yeso de kokobo na moman ne da bia na tie nso de nipa dodo na nso ntie na oyone ne nso wona wontie na bekoso afa wo da bia tie wie bibia na mbeko ameka nsuo ne ho asem wow na yade akitua bi ne ebe ade akitua bi nye sika enye bibia ade akitua bi and say if we are relying on the weather forecasters some be hwe mama ya mo hwa ade na mo hye no eda mo beka say nsuo beto na da na nsuo nto na no Friday I am telling you ya nsedwa no tie me nye nyankopon ba me nyankopon na mo sini I am just an empty vessel for God me say weather forecasters omo be ma mo news ama mo date time say it's going to rain trust me it will never rain da ba se me gina Awurade anim ka kire wo se ade we ba bisia me nye weather forecaster but believe it because me be kan so ni wan asem foforo na ma kire de yenye upa tie upa menti so say me kan me so ahima wo be woni me betena ha o na be interview me kan president Mahama say me bia e be ba so ye ba so good me ka kire wo se me record it to e siwie na wo frɛ me a na ma be kire mu the video is there. Ya me no one. Me to when you say ya. You didn't come say ya. Essence such a bi beba. Oh, Emma. And I'm so and when I me ban say one sem no wo ka. If I have full protection on Ghana ebeye come me me wura obia de wo you when it comes to the politicians. Me wura obia de wo yim na kama bie niam mu de atodwa. Na kama bie mu pa because me no can say bebre akoso about Ghana election ne Ghana mamu bebre akoso wow both MPP NDC bayen nya medjuma because say wo kan krompo na ma no bi po waku enti yesunso aye but the ye general beboa otimamu for the betudwa to omo aye kan yo mutie na boa wo omo antie no nso aye omo jejereje omo akasa aye de ne yenye mo man ni bi but ombe jaye sa omo fe enu asem nyai e bedru se ba beto aba afei na politicians ni binum uyanko prophet Rojah me kan asem bi a kire o ma wrebe ho isan se de ye kan bebo anu nipa mpeti ma pass message bi afefa mpanifu aya na edru ba bi nipa na ma nipa ba abonten be kan asem tudwa no me the message bi afefa fa ba bi e de afam mpanifu bi so pepani bi ahia no the message na ma no 1 month 2 weeks to 3 weeks nie ofra yesi ye frewe ofra mo frewe ye frewe o ma fresa asem no nso aka to ne bro na asem na esi me di tudwa sesi a national security bebe but me pepani na me di ade be ma no asi kwan wasi ma ye bia ofrewe ni adu ama we ni ade anopai kura me bebe ma sa fre ni pa 3 say ade na ye asi
Mumma me nipa wa hwe saa ye kan say agency and a ministry. Good ministry no nipa wa hwe mo pe na kan asem na kire no na aka ketua bi na asi. Mumma makwanya okay ye frɛ we ye frɛ deputy ye frɛ organizer ye frɛ secretary ye frɛ we ye te ho ye frɛ we na asi. Ba mamna bonti na me fa matu dwanwie. Na me si asem na me kan. Me di tudwa wo fidie so a me nsole mfiri a national security ba chim. But ade no so yes. This is yenye de ohima. But me so me wabusi I have a family. Me ni family I have my church members. Me my do for. Enti for the sake of them. Me met now social media na TV so fa nsem no e metudwa. Enti no omo frɛ me on time a meko call na ma on time a. Ade ni si wi a na ma ba be kan wo wa fidie so sa ade we na ebesi a na me pempanifo no bi abo mo amani ayama wase ebi na saa no mane bo amade ne ye mi gina so dem bo ni di mi ana na me push forward o frɛ we me se me frɛ obi mo na ka chem say who the hell do you think you are to be in that your so called church to issue a command that the defense minister should look for you wo ye hwan say anati o me say for more than I have the text message here metimi e de amoa kan ama send the command panifuo bi nipa maako 8 se me hia penny we ono na hwe so ma ye bia ya tikroma ya ebesi life and colored ensesa because time na kakitu ye mompaye yensa be ye mompaye yensa be kan nipa ye wode empaye ye wode tie ye wompaye ye wapaye mame fa unra bible mu kakra on se bla Jesus by na Peter twe sekan utwa brante na so Jesus ka kire ni say ye ba no woko a anka mo dom a ye abofo mbeko amaye enti na Jesus re say dru dia dia wo abofo a wo de mbeko ye dia asennua no to Jesus kon bible so dru ba bi no abre ne yi asennua no de to abrante bi kon ho ma ne homen ti abrabo na eniema mienu edru ba bi ehia abofo edru ba bi so ehia aboafo enyepe edu ba bi ehia abofo edu ba bi so ehia de aboafo adwuma nko hwe ye nyame a yeso yeso otumi ade nyina ye ba metre ofidie so aka che se nyame a yeso no enya bibia no otumi ye ye wodi onyankopon otumi ye ene ye wodi ye de otumi ne ye wi a ye wodi nipa ye etu mfa nsuo nkwahye adwaye na wo mfre nyame nkonkron so omra medware wa na abedware eti ho no nyame tumi ade nyina ye na enya adwuma etinya bibia ne mpaye etumi ye ebi wo ye mpaye bobu wo ye apaye ye wo mpaye ne ye wo apaye eti du ba bi ehia aboafo edu ba bi nso ehia abofo okay enti ba bi adu no se ma nya nipa na amfa message na ama na mpaye no entimi nya ho hwe within the prophet Rojah medase na no komo ayedie na wo ka bibi e ma amafo ka se o ene na President Mahama obekọ third term e ma nkomo ne be ye bebre no mo ka me say Prophet Rojah ka say asem ni si wi a odi nkyeremu beba enti ada na mo me nya abokyere ne entwen no ne ye hwese besia ana se ensia ana unim one thing some message na me de ma one ye say me see ebeyi ni ti 2026 June no nya 2026 so I gave you a specific month the video you bet me about video na tie me say asem ya onye ma me be kan ebeyi ni ti 2026 June production pastor mama yenhwe na de na no wan hwe bi no wontie na fe yen san bra metie mampani asem ode atudwa if you can record this video wasimbi America be take effect 2026 from June echo changing term of office of members of parliament for 5 years, president for 5 years. Ghana Parliament House 2026 from June echo. You will say there was communication via in the realms is ahead of us. As our communication, about the system marabi. The sound running system in the period. Eba be Ghana election 2026 some kumudini koswa be Ghana yabatu. Ebema niema bia ewo ho ne ensa. Ebe wo ho sa option 2028 any election. Yes. Changing term of office, president for 5 years. Yes.
Metias Prophet Rojah, we are wine. Ohima. Prophet Rojah, you are for we are wine. Cause I never be a walker. A bum. Dear Metsi, dear me who we are wine. Ohima, adi omani yes, enye ye pension and yema we started. Baby a Krura will be up in so be a mechiano. Say, Penifona na se bomu from the umushia almost hey, abranti dear. Anoche comfort. Zani bino meka. Ohima me ye achede de more my way. Na e best lo mine mum penifo say omunso ye mu no mu hunu yere. Omumbo ye ho ban. Enye so mama ye aduane ni. Anaso mama ye atade che. Nyame adom e ka atade nko ade anka sante ye dom kra be chi bi na hye me. E ya adom na urade dia mai. Na ade bia ye bo ho ban na ade na ya na enyini fe. Nse ye wa amana mienu a yetu no asase so. Okay. Ye wa amana ba ko a yetu a edi nipa ko hyem a ye si ye sie no. Ane ye wa amana ba ko a okuani tu di aduaba hyem a ose wadua. Yen ya amase ye ba besie. Nemu ye ba se ye bitu amana ne ye dua. Na aduaba no dua na ebetimi aso a. Age se duru ba bi a wonya nipa ma ne guso. Ɛhɔ na ye wo ye aboafo ne abofo no ebi no cause ye wura be ye wura nyina ne ye na bere mpo ahemfo atwa ne ho ahye otumfo be ye otumfo nyina oto kokoso okonyo ote so abere mpo ahemfo a atwa ne ho ahye na ma ne ho ye hu pa ma ne kron and ye wahenie bebre wo man Ghana but ahenie bia ne wo man Ghana wo abere mpo ahemfo chen asanteman eti ena ma ye wura ho eye hu eno achi no de ma wo hene timi di asa wo wiem anya apakan no nemu ye memo mu kom ye duru a wo so apakan no ti abrabo na ye bo ni hwunhwun dwuma ye ni nyame dwuma ni edu ba bia wo anya memo mu ye duru anso apakan na ase wo se wo sam ye hu se wo hene sa kire ne manfo no ntimi nsa ti ba bia me mitimi wa apakan minim asapa ba minim wo mu a wo ye memo mu kom odu nti asa no ntimi nsa emponi o basen kam wo mema wo be so amema apakan a mu kom ye du ama Rojah timi agina apakan ni mu a ka mesa magana ni beje asama amakan mu odu pa ba minim mema mu kom yedu na pese minkum nya na doso asofo mpanifo penketo aseye ya yenketo na peye ho aseye enu ntie sei na adwuma na meye no me ye nyame adwuma de nanso mabusua nti ehu kakra wo baabi nanka yeti wei ka anopa wie anwumre oyima sabi oyima de anya bia Rojah City wotwam wo ba ko bi ka anopa wie anwumre ye betimi aka fiti sura kosi fom opani yenye we metegana o mabeka se tema asase na woni nyina 20 to 30 years to come 10 to 20 30 years kroni nyina dane oil emrantie ntu kwan yen hyase emfiri ne na yen kopew nimdifo emmehwa asase no na yen start ni hudjuma yemisa so hema kwasi asem we ya meka ye hwan na enyansa se mama no afa yamra enkomhye no a ese ni make headlines no yamra so yamma mpani akasa eni enkomhye na wo hyeye no abesia amamafo se enti na bisa se wo ye hwan ebia me de minimo enti no obi o wa abonten so no ebasa na na amaya adwuma ye bebre ese ye hu nipa kroni ra akasa se bo na kroni yo mo dia na wa be kire nsusuya opese oman no eye na yabatu on e 5 years and sebio minim si age atuma na enyintum ne yemfa ne sesi age atuma proposal yemfa nsom de ba ne agituma se 2028 nya de a ibetimi ato aba se me fancy age madwene na me kire o yemfa sesi age atuma na se 28 na abato no entimi nya den emaso na isa be confirm de me kan se de yehu ne ne no ebe koso awo 2028 afede what you say ena trana etra 28 na eminya me kan nsem o trana etra 28 na entrance san hwe yes tra 28 na maintain de ho ense bibi san wa akire bibi wa akire o bibi bebre kese bebre wa akire eno so chen de yate no o wonte hwe bibi kese wa akire every pom mesa be kan no ho ase Rojah me din the prophet Rojah na o ka se obema ye nsuo nkomhye me remfi o si bibi wo ho efa ensuo no ho
ade wo mu ne yɛ sɛ nsuo kɛseɛ bi firi Togo nsuo kɛseɛ bi firi Togo asoɔkye kɛseɛ paa firi Togo side ɛna era Ghana na mɛsra asɔfoɔ mpanimfoɔ no ntɔkwa no yɛ too much ɛwɔ omunya obiara mfa ne na akodeɛ mu fo nsuo yiri fa Ghana ebia na bakofoɔ ɛnsa ɛnso nyame ani kata eti no asɔfo bi a wɔ Ghana biara no obiara wotumi I'm telling you the ofiri nyame wotumi the ofiri nyame nso wɔ ne nyankopɔn eti me gye obiara di yɛn nyinaa yɛnsrɛ Awurade nyankopɔn na on shifting near my mind emu nya won kra because me nkwa me pa am start ya me bomb pa sire Awurade pushi ko Nigeria did ya to ye Ghana no very soon you pushi ama wo ofide ya so na me ade free baby na eba ai wow on say asem wo obi be trans they want ya se be cancel mu ko na adwene mu a but the American no yesire Awurade na Ghana fo nyina mompa oyima se a Christopher nsun Awurade so na yensre no menka se obi aye bone a na obi aye bone ye nyina yensre Awurade because nsuo no de wo yanim na eba no ano odin chen de ato na ano de ama misro de wo ka no meje won kwamsedi ena de misro ne se bebi ansuo toye a ena atache achoki ho no yen clear akane na ansuo na edika toye no na ehoda ho enso kura yira fa yen ena de bro no nyina so aye magata ni nyina achoki enti de toye na mpo the same thing to a ansha ye ne aye ka se anto ye nyina ebeto yen enti de eba no so chen de edi kan no de eba ne so beble de edi kan ma di kan come we ye bosu where wow I am not causing fear and panic okay but me the 1 year na kan asem we say me say what ben ba bi ensu wa tu me kan ya ni penti o ma hwe asem we America me say this year ye the weather forecasters information eno de ye o madwuma ba me say omo be ba bonte abeka che say it's going to rain for 2 days 3 days will be answer them that day no omo be ma yes news no it will never rain omo ka bi o say Thursday Friday no omo ka say so beto no etoy besine ento besine ehihye but I can give you the day the time in Subeto I am not God but me see nsuo na we yanim na eba mo amoda so ti ba bia nsuo ni yiri fa ya na mo gusu siesie mo dem ne ade no mo se ne mo nya abotre omo ye adwuma hunu I'm telling you now ni mi so ahema me the message edin o man we ho edin we ase no edu ba bia is not what you know it's about whom you know when mo bia aneya and I know because God revealed to redeem. Okay, what there tina wo dem na efasa scripture no e show hun kran say God revealed to redeem. Ya ka che say tina ka be ba be wura wo dem akun. Ti men na dan nim. Ade echi wo se wo hwa se ka no betimi aba. Esan so oyi kira no waye. Oyi kira no waye because oyi a kira ka che nti wo ya ka che ndie asai nti wo hwe se ade anwa ka na eba. E be bu awura ma bu mpa. Obe ka watale dan. Asamado street. Okay. Mesere nananom a omowo enkran ha sei eye gamanche ene ni mpani obi a wotie me obetimi aboa me amaze obetimi lead me to gamanche on this adwuma menka wo fis wow o se nkomo bi ko seaside ye metimi aka enti wotie me na ye pani bi na obetimi ama me ne gamanche hia eye kurura ohin minim se sana pacho wane takichu yeah kruna ona nkran kruni nyina edana bem minini share mani beje pa na minini di banum komo bi sana metimi aka but nsuo ne de enwie pa ebese atokese a chen de na no etoye no a chen de etoye se mfa se de etoye no 2% and 5% and the way anim de be 75%. Na but true. I won kan ha. Enye nkran ko an.
enkronkro na aka say keka ho no baabi a meka ye bia cause na no gomua baabi a meka Central Region Cape Coast ehonyina oka ka ho say enkronkro bi keka ho nyen bankra na ya na ye mobo bebubo David dia mankra na ehuni say ye mobo na say ha na mpanifo ne wo ha na mpanifo ne wo ba nsuo yira hunu say kwan ne bi da so bi da fom wow nsuo yira kwan ne bi da so ebi da fom ye omo mbetimi afa soro kwan na wo a wudie mi obefa fom na obefa he eyasemo eyiri sesie ya sensuo na yiri sesie ya ekwan bi da so bi da radi hu yamo amen na oyima na nka me pese ye wi ansa na ya ka ho asem em say omo a nsuo no fa omo wo brono bi ene ombe hu prophet Rojah ho oh yes nyame adu okoboa wo mo pa ye das enya moa keke yekobo emoa emuodu yakoba bi be me ensakra nyame nsra wo ye wi am be hu no nyame nsra nyame ngosra wo ngosra ne nyame mamu nye dupa jabusia prophet Rojah ne komhye no na wode aba beto won sene wo kan sen 24 every na se bi wo ho a yetinya ye duasa no fese na no ada ne hu ye de enya ade se epesi wo bi se bi wo ho so fam ni ebetimi aye na nipa kwen so ore asem beto wo so ready so obetimi aye de enya bi e wo se kwan de de tuma no ye bi kwan ma no na wontimi konko hu 24 sene be ye ebetimi aso bi na eti say no anokwan message so video comment no e wo comment section ho de mama all the social media handles too much village. Go subscribe, like, share. Now, who also be share.